ka jeno lena lenano la Makgulong le re e ba serious ka bophelo. Lenaneo la Makgulong le re ho wena etsa hore batho ba nke serious, etsa hore lapa la hao lo nke serious, e ba serious ka bophelo. Sontansena sa pele maina o tla ntsha Bebele, o tla di ntsha Bebeleng ditaba tse. A ko be serious ka bophelo. Mosadi wa hao ha no nka for granted, kopa tshwarelo ka o sebedisa sekgowa man. Le ka jeno mo tsamang teng batho ba o nka fela o bobebe man, o lightweight ka baka la ketso tsa hao, ka baka la dintho tse o di etsang, o lightweight, o paperweight. O ya telleha ka jeno, banna ba o tella, basadi ba bang ba o tella. O light, ha o boima. Hobane ha o nke bophelo serious, ha o nke le lelapa la hao serious, ha o nke le bana ba hao serious, ha o nke le mosebetsi mo o sebetsang teng, ha o nke mosebetsi wa o serious, wa bapala. Ke leboa, ke o bona Veronica, ke a betswe, ke o bona o kene, wena Frederick Mankwe o kene, wena Georgina ebile o theola meokgo walla. Re tle ke shebe le bokgang le epile le palesa mokgomotse letswalo, a re ntate thuso ho etsaetse jwang, o tla pelo yaka. Wena Manate Mongadi, le wena Motlatsi Tshukudu, ke a leboa, ha o kene official Lesedi FM. Ditrata tsa rona di bodile, metsi ya rona ye bodile, e bodiswa ke taba ya hore hona le ntho tse sa lokang ka hare ho metsi ya rona, tse etsang hore bontate le bomme ba bang le bana ba bona ba ske ba banka serious, le bana ba bona ba ske ba banka serious. Ha o batla o nkuwa serious, ntate wa ka hona le ntho tse o lokelang ho di etsa. Mme wa ka ha o batla ho nkuwa serious, hona le ntho tse o tlameileng ho di etsa. Ausi, hela ngwanana, hela mokele, hela mogel, hai mogel, girl, hela mogel. O batla ho nkuwa serious bophelong, e re ko o jwetse tshwantse o etseng. Tlohela ho ba Mama Joy Stadium, e ba serious ka bophelo. E ba serious se ba ntho tsa, o na le ngwana wena, o na le ngwana, tlohela ho bapala tje ka bophelo. Ngwana wa sotleya mane lapeng mane, o ntse o sebetsa, o sebetsa, o na le ngwana lapeng mane. Ka mona ha o mathe, ha o mathe, o mathisa lenyalo. Ha le mathiswe lenyalo, le a itlela baby. Hey baby girl, lenyalo le a itlela. Come lenyalo, come tuze, come lenyalo, come tuze lenyalo, come tuze. Oh ya itlela, la lenyalo le a itlela. A o mathisi lenyalo, a o tsamai o matha jwalo fela, o matha fela, o mathisa lenyalo. No, ke rapeng chayo khotso. Ere o sengona mo mamedi a ratehanga, jwalo ka moya wa ka o matha mo mathanteng, ha kontumelle hle, ha kontumelle ngwaneso, hore ha ke bua le wena, ha ko la yele ke a o kopa, ke bua ka maikutlo. Ai, nka bophelo serious, nka bophelo serious, e ba serious le monsena ka bophelo. Tlohela ntho tsono ntse o di etsa le monse shwileng. Ha re kwala le monse shwileng, re itse take a break. Ha re bula sonta sena re be serious ka bophelo.
e ba serious le bana ba hao ba tla nka serious le mosadi o tla nka serious le monna o tla nka serious le strata se o phelang o sona ba tla nka serious ke o jwetsa nnete ke ne ke kopa hore ka jeno ke qale ka ntate le mme le ngwana le lelapa ke kopa o qala ka pina ena e lebohang a ko lebowe o tsebe ho nka bophelo le wena o tsebe hore o nke serious wena ka buwena o be serious wena ka buwena bophelong ba hao o ikuke jwalo le wena ke a leboha momamedi e re ko fe pina ena ke nngwe pina tse matla holo e ileng ya ngolwa ke monna moholo a ngolla lelapa la hae utlwa e reng ke kopa o e mamele ke kopa e bue le wena e mamele Thank you, Lord, for your blessings on me. Ore ke a leboha ntate ke na le ntlo ke a leboha ntate dijo di teng tafoleng bana ba ka ba khona ho ja ore ke a leboha ntate ke khona ho rwala dieta ne hona le tsatsi leng bana ba ba tlo o botsa hore o entse eng ntate kapa mmeli le la etsa eng eno hore ke a leboha that's a roof hona le marulelo mothemong o a sebetsa momamedi modimo a mo adimile mosebetsi a mo file mosebetsi a sebetse empa sotlehe a sebetse empa sotlehe hobane ha nke bophelo serious a sebetse empa sotlehe a khola jwalo ka batho ba bang hona jwale makeishene a rona jwang a jwang makeishene mo re phelang teng momamedi a jwang makeishene ha ke bue hampe ke bua ka boikokobetso a nkga a ditshila a bodile a tsamaiswa ke bomang jeno batho ba bana le letswalo la hore motho a hlabe nku kapa strateng fela a hlabe khomu ka mone re ke toropoteng hana taba di a fala di tletse metseng e meng di toropong tse di mona di a fala tsa di khomu di bodile trata di bodile o tsama di boko ha o etsa mosebetsi wa hao etsa mosebetsi wa o nke serious. If you are a counselor, nka mosebetsi wa hao serious. Ha o le majoro, nka mosebetsi wa hao serious. Ha o le tona kholo, o le tona, nka mosebetsi wa hao serious. Ha o filwe mosebetsi wa administration, hore o tsamaise mono motseng mono, nka mosebetsi wa hao serious. Ska ba palwa ka maqheku ska ba palwa ka maqhekwana le batho ba sa itekanelang ha ke re nkeng dintho serious ha ke re bonele makeishene a rona a hloeka a ba matle e se makeishene a mathang di swirichi e se makeishene a ditshila a bodileng man if you are a counselor, how about mosebetsi o le counselora nka mosebetsi wa serious please re a kopa harola yele o ka se batho nkopanong tsa batho tauwe o ka se kopanong tsa batho nwele jwala ke bui hampe a ke rwakane ke bua nnete o ka se kopanong tsa batho ha lo bua le batho wa ba tella wa ba nyenyefatsa fela nka mosebetsi wa serious ha o le majoro
Okay, kona tsama mona o ntso bona ha o re ke mona e se le wena ke be mona o dutse le bashimanenyana fela o dutse le bashimane mona o ya ona re no ketsa hore ke kena setšhabeng wa bona ke hey go na le ntho tse o tlameileng gore o tsebe gore tsena tshwantse o di etse tsena ke a tlameya o di etsa no ha o le motho ya tshwarang e tsa mo tshwarela ha o le moetapele tsa mo ipata o ye ha o ska tla therekela pela batho mona ska tla therekela pela batho ka pa botlela batho mona ka rwaza hela ausinyana ngwanana e ba serious ka bophelo e ba serious ka bophelo e ba serious ka bophelo tloela o ba Mama Joy Stadium e ba serious ka bophelo e ba serious se ba ntotsa o na le ngwana wena o na le ngwana tloela o bapala tje ka bophelo ngwana wa sotle ya mane la pemmane o ntse o sebetsa o sebetsa una le ngwana la pemmane ka mona ha o mathisa lenyalo ha le mathiswe lenyalo le a itlela baby hey baby girl lenyalo le a itlela come lenyalo come tuze come lenyalo come tuze lenyalo come tuze o ka itlela la lenyalo le a itlela a o mathisi lenyalo a o tsamai o matha jalo fela o matha fela o mathisa lenyalo no ke repentšha eo khotso o tla bo kene mo sa kenweng teng o tla bo kene mo sa kenwe mo sa tlamang gore o iphumane o le teng o le lelekisa o sile ngwana hao hae e se ngwana wa motho ye o ntso o mo mathisa mohlomong motho ena o ntsa o dotsha a bapala diketo a bapala dimpokompoko a bapala dinofaninki a bapala dirumarava a bapala dihinahana a ya kwana le kwana o re atshe motho ena o sana le ngwana man hey jwale ntho ena ya nkimela o tshaba ho jwetsa gore hey ke imelwa ke sa kileng sa dula mokokotlong wa hao mokele hey nka bophelo serious wa bona o sona le ngwana sebeletsa ngwana hao mo sebeletse ngwaneso ngwana wa thabe a pare hantle mo sebeletse ngwana mme nka bophelo hela ntate wa ka nka bophelo serious hela awudi nka bophelo serious ke a o bolella ene o tlo ska nka bophelo serious o tsamaye ebe wena ngwaneso o tshwana le metsi o tsama fela hohle o kena wa tswa re metsi ha o kare a iketsetsa diforum wa batlang diforo teng a ikela kwana o nke bophelo serious e re ko bolelle support e tla nkisa bophelo serious support o tla o supportisa motho a o theolele mo nong le teng o theuwe fatse o bapalla batho ba bang wena bophelo mo hona le batho ba bang ba senang hore a impo mo utlele bohloko aski sorry ke a o jwetsa hona le batho ba bang ba jwalo ha bana nako ya sorry ha bana yona nako ya sorry wa bona o sane ke manta hona la tswelang supportong hona le a tsohellang o ntso o sa sebetse o lla hore wa bona ha ke span wa bona hore ho jwa wa bona hore o ya supportong o tla nno etso wa bona ke spane hantle
Gona jwale metsotso e ka be leshome pele ho hora ena ya leshome. Dumela o tla kena ntate Maina nka bophelo serious sontaheng sena re o fa jwale re fa foundation. Wena mampe re a leboha hle ha ile mona o re ngolletse kwano official lesedi mo le wena Mapula Trisha re na le wena Tumelo Diphoko. Amen. Re a leboha wena Bongani re a leboha wena Kgatebe Melusi re a leboha Tabita hle re a leboha a re ntate Mtaung o tla pelo yaka o shapa pelo yaka itumeleng mona re bua dinnete tsa bophelo. Take life serious. Batho ba tla nka for granted ha wena o hloleha le re wena ka bona nke serious wena ka bona ba tla hloleha. O keke wa tawa ka uniform mo mamedi o ke kwa re apere uniform ya maponisa o bo tawa ka yona sethunya seleketla ha ona motho ya tlang ka mosebetsi wa how serious hayo o matha ka vene ya mosebetsi mona o nwa ka yona o tawa ka yona o chaisa ka ha ona motho ya tlang ka serious hayo motho motle hayo. Okay. Bona ntate wa ka re ke bue nnete ha ke qeta o bua ntho e qetang o e bua ke a o jwetsa o tla bona phelo ba botla fetoha ntate ha hona le ha ka tlung ha ntso o bapala o tshepisa bana dintho o sa diphetisi o sa tshepahale le baneng ba hao o bapala ka bona nakong ha ba bua le wena o ba rwaka nakong o bua le bona ha bohloko nakong o bua le bona ka o ba tella bana ba hao ba o ba tswetseng a ke ba nka serious a ke le yena yena o monyetse mfumodi a ke ka hlola nka serious a ke bona ha o batla hore le fatshe mona nko serious tshepahala etsa ho ya ka moo o buileng ka teng tshepahala etsa ho ya ka moo o buileng ka teng ke o jwetsa ha o etsa le didili le batho didili tsa o ha di tshepalo ska etsa didili tsa botsotsi ska etsa didili tsa bokeleme hona le batho ba bang batla o bolaya ha o etsa didili tsa bokeleme hona le batho ba bang batla o bolaya ako botse batho ba ikileng ba re ba iketsa ditsotsi ba rekisetsa batho di botlolo tsena ka mona ka morao ka mona ba botse di deal tsa ha di tshepa ntho tsao di etsang ha di tshepahale batho ba tla nka serious ha o fuwe boetapele ka locationing tsa boetapele bo nepahetseng batho ba tla nka serious ho tshwarwa dikopano nako nngwe mona body counseling ho be dintwa fela be dintho tse swabisang ho rwakwane fela etsang dintho tsa lona serious. What's wrong motho a se serious bophelong kelelo ha e o kae ha nka dia thuso Motaung ha nka modia ka moqeta ha serious motho o ka bophelo nna ke entswe ke modimo motho o entswe ke modimo ho tlawa wena o rudia batho ba bang o a matha o tshwara dintho tse o sa tlameang o di tshwara ho tlawa wena le kopano ya lona ha ona mo e tla fella teng le kopano ya lona ha ona mo e tla fella teng empa ha o ka latela taba tse o ko bolellang tsona o tla bona hore go tla loka o tla ba monate jwa e re ko fe pinene ya tsa pinene tlo fa karabo gore ka mrambo ntho tsa o di tlo loka la o ka ba thata jwa ntate Maina ko fa sebaka hle ke se ko kentse ka pina after this you ba right la o ka ba jwang Maine ntate Motaung re serele selemong sa ke 2021 haleluya mofuke ya re ha ne re hlodisa go yona 2021 re le ra re a ko nke kgetso anyane ya le ha re kena ka ha re serere o ska ba wa bapala nka bophelo serious haleluya ska ba bapala diketo ntwena ke bophelo Maine nka bophelo serious amen ntate Motaung le mosena
dintho di ka fetoha ha re ka ra sheba bophelo ka leihlo le serious ra tloela ho etsa dintho tse neng tse re di etsa tse ne di sa tsebisahale ya ba re nka bophelo serious mme ntate Motaung ke a tseba hore dintho di ka fetoha ho nna le momamedi seng hona ha re ka ra fetola tsela eo re shebang bophelo ka yona a ko nke bophelo ba hao serious ha o sa re nke serious le batho ba keke ba o nka serious amen ha o keke wa nka bophelo serious le bophelo bona bo keke ba o nka serious ntate Motaung re tshwanetse re be le leihlo re be le pelo re be le kelello e tsepameng bakeng sa 2021 dintho tse ileng tsa ska tsa sebeletsa selemong se fetileng lemong sena dintho a di sebeletse a ko be serious re batho ba ska nna ba nka for granted moruti maine o buela sekgowa sebeletsong ya Sesotho re batho ba tloela o nna ba nka tena ha batho ba nke serious empa e qala ka wena e qala ka wena ntate Motaung ha o keke wena wa inka serious wa nka bophelo serious ntate Motaung ba tla dula ntse ba o eisa ba o halala empa ne o tshwanetse o se bonnete ba hore o nka bophelo serious jwale ho na le mantswe ntate Motaung a o ke a hopolang a o Solomon a kileng a bua ka ona ke kopa o mathele bukeng ya diprofobia re maeleng ntate Motaung re a eletsa selemo se a qala hallelujah diprofobia kgaolo ke leshome le na le metso e tsheletseng diprofobia 16 ke emisa fela temaneng e lengwe ya 20 re shebe clause A ya teng ya hloko ditabeng o tla bona molemo ntate Motaung ya hloko ya careful ditabeng yes o tla fumana molemo empa ha o ntso duletse o bapala molemo o keke wa o fumana empa ha o ka wa ela dintho hloko hantle yes wa ba serious ka bophelo ba hao o tlo tla bona hore na o tlo kgola melemo e jwang ntate Motaung batho ba keke ba dula ba ntse ba re nka for granted hobane ha re nka bophelo serious re tshwanetse lemong sena dintho di fetohe re shebe dintho ka leihlo le nepahetseng e seng ka tsela eo re ntse re sheba bophelo ka yona lentswe la Modimo le re ya hloko ditabeng o tla bona molemo empa ha o ntso diletse ho etsa ndende o keke wa bona molemo ena o e fumana fela ha wena o ka wa ba serious a ke re nke leeto ntate Motaung leeto le tlang hore makatsa re santshane re tloa mona re a ko be serious jale momamedi jale re ba serious haholo jwale le mosebetsi mona ha re tshwere re kenya dinala re ba serious ha re tshwere tjhelete ha re bapale ka yona re ba serious ha re na le meramo le merero re kenya tshebetsong o bone re serious ha re bue fela ka hore lemo se setjha se na le di-resolution empa re di kenya tshebetsong o tlo bona hore re serious hallelujah ntate Motaung lemo sena ke sa batho fela ba batla ho ba serious ka bophelo hore ditaba tsa bona di ka fetoha 2021 di e batla batho ba serious ka bophelo ba elang hloko ba elang ditaba hloko hallelujah ke bona batlang ho bona melemo yohle empa ha ntse ya kwana le kwana ntate Motaung hona le hore o kene selemong se setjha ka dintho tsa selemo se fetileng ho bolela wena le mosawa se so fele ho 2021 empa ho 2020 a ko be serious mamela ntate Motaung re ke re bue le moradi le morra wa rona bana ba ka le ben serious
e ba serious ka bophelo gape ntate Motaung tshwanetse le batho ba tlang bophelong ba rona ke re ba sefe le monsena re ba sefe re che borona ke bo mang Hona le batho ba tsang mona ba tlo tla bapala bophelong ba hao maina hona le ba tlang hobane hona le ntho ba hlokang ho wena ntate Motaung a ke re nke leeto le wena le tlang go makamakatsa tjena ha re tsamaya a ke re qalong ya dintho bukeng ya Khenese Momamedi ke a tseba o ntse o di ngola jwale re ya bukeng ya Khenese e ya ntate Maine kgaolo ya 38 Khenese 38 Momamedi e ya ho yona Khenese 38 ke ya ho yona ha ke etsa tjena ntate Moruti Maine ke lwantshana le yona jwale ke Khenese 38 ke ho yona a gore ke re kale ke maneng ya pele re thewe ka yona e ka eng ntate Motaung ha o e bala e ka ka re tswa le pete empa nde hona mona ela ikuke serious ntate Maine o re ke bale ho mona mo ba buang ka Juda le Tamare hona mo ntate Motaung e re ke shebe Moruti Maine yana ya re mehleng eo Juda a tloa ho bana ba bo a fapohela ha monna wa Adulame ya bitswang Hira Juda a bona teng moradi wa motho wa Kanana ya bitswang Shua a monyala a tla ho yena a emola a tswala mora mme a mo rea lebitso la Ere a boela emola a tswala mora mme a mo rea lebitso la Onane a boela a tswala mora a mo rea lebitso la Shela Juda o ne a le kesibe ha eo a tswalwa ntate Motaung Juda lentswe lena Juda le hlalosa thoriso jwale Juda a nyala thoriso ya re ha nyala ya nyala mosadi wa Mokanana hlalosa Maine a go be serious hobane nakong eo re a tseba hore Bakanana e ne le ba ditjhaba o tlo mo re yang teng nako kae ya Moruti ya re ha se a nyetse thoriso kapa Juda sa nyetse lebitso la yona ha wa pele ke lena temaneng ya boraro re a emola a tswala mora mme a mo rea lebitso la Ere ntate Motaung lebitso lena Ere ha ba la Bibeleng ya Senyesemane ke lebitso lena Ere ke kupu lena era kapa mistake poso Maine o reng jwale ntate Motaung re ke tsana le wena go thoriso ha sa poso mistake wana o bedi bitso la hae ke Onane Maine Onane ena ha re tsebe rena bitso la hae na le hlalosa eng wana wa boraro ke ena ntate Motaung lebitso la hae ke Shela e hlalosa ho hlobodisa re thewe le yona ntate Motaung ke mana bo tsela re Juda a nkela Ere mora wa hae le tsibulo mora wa hae wa le tsibulo mosadi lebitso la hae le Tamare ntate Motaung Juda ke itse o hlalosa thoriso Ere hlalosa poso wanena ntate Motaung ntata ya monkela mosadi temaneng ya botshelela a monkela Tamare Tamare a nyalwa ke phoso ntate Motaung Tamare a nyalwa ke phoso a nyalwa ke mistake le mong fela o ska ba dumela o nyalwe ke mistake ntate Maine o ska ba dumela o nyalwe ke phoso nka bophelo ba hao serious
Tamare ntate Motaung ke lebitso le letle Tamare Juda yena bitso le hae le letle empa jwale Tamara o dula le phoso ntho tsa hae ha di loke hobane o dula le phoso ka mona wa ngwana hobane o dula le phoso moruti maina tsa ka ena lebitso la eretitse kutu ya lona ke era kapa mistake jwale ntate Motaung Tamare o dula le phoso Phosele e ka tlunka mona e etsa dintho tseo Tamare a sa di tsebeng na ke maina o etsang jwang ntate Motaung ha re sota ba re etsa letho bakeng sa 2021 nka bophelo serious haeba ho na le batho ba ine le phoso bophelo mo ha 2020 ke tse molemo emela ka thoko ho bona ntate Motaung sheba temana ya botsupana e reng Momamedi ke kopa re temaneng ya bosupa ere mora wa letsibolo wa Juda ene le motho e mobe mahlong a Jehova mme Jehova a mmolaya ha ntate Motaung o le le teng o diphoso tse ere yo le diphoso be dinele ine le motho wa mobe a ke bophelo ba hao serious go ba o dula le batho ba babi nka merero ya hao serious tloela o dula le batho ba babi ba o senyetsang nako ngwana wa bobedi ntate Motaung hopola wa pele ke ere wa bobedi ke onane a ke re shebe onane na ho etsa mazwang ka ena ntate moruti ke e kae ke mana ya borobedi Momamedi re a temaneng ya borobedi ntate moruti o ntsa ntaela ya ba Juda o re ho onane e ya ho mosadi wa moholwane wa hao o mo kenele ka ha o le ngwana bo monna hae o tsosetse moholwane wa hao leloko temana ya borobong ya nsola jwale ke temaneng ya borobong empa onane ka o tseba hobane bana ikeke ya eba ba hae ine ire hae ya ho mosadi wa moholwane wa hae o ne a ithusetsa fatshe atle a seke a fa moholwane bana ntate Motaung Tamare o ditsile ere le phoso pele jale ho kena onane ya ratang monate empa ya sa batlong ho bona o tsena pele hobane onane ke ena ha tshwanetse a etse ka tsela e nepahetseng ntate Motaung o rata fela dintho ho Tamare mpa ha batho ho bona Tamare ho na le phethoho mmeleng wa hae maine ke kopa ke patele o rata fela hampe a tsaya kankane empa ne ha batho bona hona le phethoho ena hona le batho ba jalo 2020 ntate Motaung selemo se fetileng ba ne teng ba ne ba batla ntho ba ka ba itholang empa ha ba batho bona phethoho ho wena kele Tamare dutse pele le ena ya bitswang ere o sa dula le onane onane yena ntate Motaung ke kopa ke phete o rata ntho tse monate empa ne ha batho ho bona o fetoha bebele tshojana re lekile ntate Motaung ho ide bofatsa hantle ka bohlweki ona nya ho yena Tamare empa tshaba ntho tsa sao Tamare kuna le batho ba ileng ba tshaba 2020 le ntho di tla hlaho wena ba o palla mamati ka bophelo ba hao serious le monsena please ako ke bophelo ba hao serious ba behelle ka thupo ha re ba hloye empa re ha bana se abo ha bana ntate Motaung ba ke ba tsena le wena letong ntate maine wa ntumella ke epineng ka pa o sa kakata ntate Motaung re ntse ke katele taba ena ya moruti wa bana temana borobong le se re ba dileng ntate Motaung ya ntate ke tswele pele ntate Motaung ha re tswele pele ha re tswela pele ke le temaneng ya leshome na le motso le mong Momamedi ke a temaneng ya leshome le motso le mong ya ba Juda o re ho Tamare ngwetsi ya hae khutlela tlung ya ntatao o le mohlolohadi ho fihlela shela moraka a hola hobane
ntate gobane o ne a re se re mohlomong le yena a shwa jwalo ka bana ba ntate Motaung ya le shela o hlalosa lebitso lena shela le hlalosa ho hlobodisa Juda hore ngwana ka sekampane a shwa jwalo ka bagolwane ba hao ntate Maine hore ha ke na molokolla ke kopa ntate Motaung ke kgakgolle jwalo ka moruti mona kgakgolla Juda hore kana re khutsela hae o be mohlolohadi gobane shela ha so be matured yes tloela tsenya nako ka batho ba tse matured ka batho ba sa holang ka batho ba sa holeng ka bophelo ba hao serious o tsena Juda hore khutsela hae ngwana ba o santsane ha so ka ba matured ntate Motaung re qadile ka phoso e leng yena re rata go onane a ke tsebe ditso la hae gore ke ntse mo phefela a ikona o senya nako wa boraro ke ena shela o thwe ha so ka hola ntate Motaung wa tsena o na le nako ya gore motho a sekang ka bophelo ba hae serious ke be yena a tlotla moruti Maine a dima lentswe a tlotla babysitter batho bana mamela ha so be mature tloa pela hae o fitlhela bile a godile e tla re mosenga o dile hantle a sa kgona ho nahana a sa kgona ho bua dintho tse nepahetseng e tla le gona go atamela ntate Motaung nna o le na le tibile haholo ka jeno nka bophelo ba hao serious kona hore bophelo ba hao o bane le diphoso o bane le batho ba sa tsibisaneng o bane le batho ba mosebetsi wa bona e leng ho kgubudisa ba mosebetsi wa bona ntate Motaung gore ba maono ntane ha ba matured ya tseba re tshwanetse re ye pile mo mamedi empa pele re ya pileng ke kopa o hlokomele bo era ba teng ntate Maine a ko e tshwara hanyane fela ka boikokobetso le wena mo mamedi re ye mabenkeleng Mamedi a ratehang e re ke fentate Maine sebaka a etse mosebetsi mora Maine ntate Motaung bana ba rona ba dumelletse diphoso maphelong a bona ntate o na le di-era bophelong ba bona o na le ba sa tsibisagaleng bo onane tshwetsang e beile borikgwe fela ka tlasa marao mona ga tsibisagale ke onane kopana le yena o sena tshwere botlolo ya diri ga tsibisagale ke onane ba teng ntate Motaung bana ba rona ba dumelletse 2020 gore o kene bo shela hlalosa o hlobodisa o tsheno mono fela o hlobodisa bohlale ba modimo o fileng bona o tlile o hlobodisa letlotlo le basadi ba hao ba o fileng lona o tlile o hlotha dintho tseo mmao le ntatao ba o neileng tsona o na le bana ba ne ba ile sekolong for 2020 ntate Motaung ba ile ba kopana le era ba sebedisa di-drugs ba kopana le phoso ba kena ka hara jwana ba kopana le phoso ntate Motaung ba re ba kopana le phoso ngwana a fetoha semelo ba no tsama le batho ba bitsang bo onane tsama le bo onane ha o tsebe na ba ya pele kapa ba ya morao Mamedi o tswana le wa Makgulong hantle feng o tshwanetse o kgethe hantle hore na le mosena ha o batla ba serious o etsa jwang ntate Motaung ho na le bana ba shela mosebetsi wa bona ke o hlobodisa ile ona le ntho engwe hape di ntate Motaung ke ya o yena shela ona le ntho ana e rata o na rata monate ho wena mpa tsaba hore o ka ba le phetoho ho wena o na le batho ba jwalo ntate Motaung ba batlang ho dula ntse ba kgothola jwalo ka pone empa ba tsaba gore o ka fetoha ga ba ka ba utlwa gore ka re go na le ntho e itseng o e etsang ba kganisa ditsebe tsa bona o bolaya ba ka o bolaya o qeta ba ka o qeta bo onane ba jwalo teng bo onane ba jwalo ba bolaileng bana ba batho hobane e le bo onane
ntate Motaung ba teng bana ba batho ka lena ba butla dikhankre ke bo onang ai ba tla fela tšheleteng ya gago o rekisetswa di-drug yes ntate Motaung jale Juda ntlhanyana mmata tsang ke ena Juda gopola gore ke thoriso jale thoriso go yena e ga o nanyetse mokanana motlhogole kwana yes ka hlaga phoso go yena a hlaga phoso ga hlaga motho re sa mo tsebeng ngwanane jo ga hlaga fela hallelujah ha isaisa ntate Motaung a re ha ntse o isaisa letsatsi le leng Juda a rera gore anke ke thegele timna anke ke thegele timna ntate Motaung ke kopa gore o boe temaneng ya 14 Mommamedi ke a temaneng ya 14 hona jwale ko balla ho Genese 38 ke qadile o tlwa kwana verse 1 jwale ke ya verse 14 yaba o hlobola diaparo tsa hae tsa bohlolohadi a ikapesa ka lesira a ipopa a dula kgorong ya Enaime e tseleng ya Timna hobane o ne a bona hoba shela o hodile ampa a sa monewe hore ebe mosadi wa hae ntate Motaung ha ka khutela temaneng ya 13 re Tamare ere ke hape Tamare a bolellwa hathwe bona matsalao o nyolohetse Timna ho ya kuta dinku tsa hae yaba o hlobola diaparo tsa etsa bohlolohadi a ikapetsa ka lesira a ipopa a ya dula kgorong ya Enaime e tseleng e lebang Timna hobane o ne a bone ho ba shela o hodile ampa sa monewe hore ebe mosadi wa hae temana ya 16 re Juda a mmona a re ekaba ke sotswa hobane a ne a ipatile sefahlego a konke bophelo ba hao Juda a konke bophelo ba hao serious au Juda le wena o thoriso mara bona mo leng teng verse 16 a fapohela ho yena tseleng a re a kontumelle hore ke tle ho wena Juda o etsang jwalo bona Juda ntate Motaung Juda gure kare ngabe ke social mo ha buri ntotela isile wa topal o ba tsaya ka kotlolo Juda nta kgetlo na Tamare re mamela nke ka dimela hore ke tswen tlhekile nka le etsa ke nka bophelo ba ka serious sheba hona temaneng yona yo ntate Motaung ya 13 yaba ore ntate Maine ke a ho yona verse 16 yaba ore o tla nneang ha o ka tla ho nna 17 are ke tla romella phorogwana ya pudi ya mohlape wa ka hana ntate Motaung hana are ke ha o ka nne ha tibelletso fihlela o ba o romela he bathong sheba Tamare hore kgetlollena ke nka bophelo ba ka serious o nka bophelo serious jwa ntho ya hore ke tla nne ke tshepishe mafela ke batla dintho tse phetseng jwale ka bophelo ba hae serious morutimane sheba nako mo e leng teng tshwanetse le phethele lenaneo la Makgulong ntate Motaung e ba le sebua mantswe yana temaneng ya 18 a kwenke Maine a re ke o ne ke le tsetseng a re le falela tiso ya hao le le khole la hao le 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 tsogo la hao Tamare wa di batla ntotse Tamare ntate Motaung Juda mo tshepisa phorogana pudu
ke batlang ke batla go tsebisa gore ke nka bophelo ba ka tsia. Yes. Ke batla letsale la tiso la hao. Hey. Le lekwele la hao. Le merene letsohong la hao. Dr. Brian Hapalupa, ntate Motangore, o bua mantswe yana hore le sale la tiso. Ha re ka hopola le mosamorena Jesu Kriste o ne o tiswa le ditsala hae. Kwile ha tiso le sale la tiso ntate Motau ke lona le hlalosang kape le mmekanya authority. Kamarere ntho e re betile ka nkwa for granted for 2020. E fedile ke batla authority. My Kate pile ntate Motau ke batla le khwele ntate Motau ke lona le re ha o etsa tiso iba ho nkwa le khwele leno le fika le kopana ba tiso be wa mo le khwele lona le hlalosa integrity. Le rena le manda te Motau ha ba hopola bana ba Israel ha ba shebile le wa tsene le tsubedi modimo itse o tlholela le rena ha o dima le wa tsene. Ke power Yamarere le monsena ke na le authority. Ha ke na bapala ka integrity. Ke na le power. Hallelujah. Batho ba ile ba bapala fenya ka 2020 since le mo sa 2021. Batho ba ile ba mpetola seropo wa ta. Batho bona le monsena ke a chencha gore ke a fetoba. Ke nka bophelo ba ka serious. Motho wa mantsana hana re tlatsa a tlotla nthetsa a ntshepise mahodimo le lefatshe e ke ya hlophisetsa ntate ka lebitso la Morena Jesu. Re a leboha ntate hore re nka bophelo ba rona serious. Ntate jalo ka ha Paulus ya buile bukeng ya ba Efeso chapter 5 verse 16 how le jalo iponele hore le tsamaye ka kelello e seng jalo ka mawatla. Ya rapela hore o re thuso bane le faitse le medi re le dinako. Ya le bohantate re phamisa lebitso la 2021 re nka bophelo serious ditoro serious dikgwebo tsa rona serious leeto la rona serious ha re batle motho mongwe a re tsamaele re itsamaele ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Ya le bohantate. Amen. Ntate Maine Motau Ntate Maine ke reng ka wena gore ke reng ka se modimo o fileng sona ka mo o kgakgollotseng ditaba tsena Bebele ha o Ntate Maine ke a mo leboha modimo ka hore a nkopanye le wena. Ke a ikokobetsa ntate wa ka gore ke le ba le letsatsi leo ke neng ke buletse mehala ke re baruti ba letse ya ba lentswe la hao le etsa ntwe nngwe phelong yaka ha ke le ba le letsatsi leno ha ke le ba le kore le nako yeno ha o no bua o mpha thero e khutshwane wa tšhentšha moya wa ka le bophelo ba ka ya ba isa le ko sala morao ka re ha ile Maine yena o tlatla mona o le Cedi FM. Ntate Maine ke be ka lo batho ba bangata lentswe lao le ka etsa jwalo. Amen. Amen.